萨利嘎嘎玛布隆平安，亲爱的弟兄姐妹平安。在这个严峻的时刻，我们仍然要有一颗预备的心来敬拜我们的神，好让上帝的话语来滋润我们的心。愿上帝的话语祝福成就在他每一个所爱的儿女身上，用他的话语来去面对这武汉的疫情，能够透过更多的祷告来舒缓、来医治这地。好不好？在这时候，我们仍然要用这首诗歌来成为我们今天敬拜的开始。耶稣，你名真甘甜。那旁边有字幕，我们可以一起来唱。耶稣。经文在路加福音1章64到75节，路加福音1章64到75节。好，这个时候我们一起来诵读。撒迦利亚的口立刻开了，舌头也松了，就开始说话颂赞上帝。周围居住的人都惧怕，这一切的事就传遍犹大山区。凡听见的人都把这事放在心里。他们说：“这个孩子将来会怎么样呢？因为有主的手与他同在。”他父亲撒迦利亚被圣灵充满，就预言说：“主以色列的上帝是应当称颂的，因他眷顾他的百姓，为他施行救赎。在他仆人大卫家中，为我们兴起拯救的家。正如主借着古时圣先知的口所说的，他拯救我们脱离仇敌，脱离一切恨我们之人的手。他向我们列祖施怜悯，记得他的圣约，就是他对我们祖宗亚伯拉罕所起的誓，叫我们既从仇敌手中被救出来，就可以终身在他面前无所畏惧的用圣洁和公义侍奉他。我们一起来祷告。创造万物的上帝，赐自由的圣灵，爱人如己的耶稣，愿此时我们的心门被打开，好使你的话语里面的丰盛赐福每一位心灵疲乏软弱的人，再次刚强壮胆起来。Misalnya ayat tahamu kakarayan pembelian tu lihatlah apa cara hatimu. Umila zakai tu piulah tu tirang di tamlau jies. Nanai fuhatan anini apa rejeniam tak
matumas no kanfahay asa panamat no rato isu kuya malutayay kaluconia mapa itzer pagani ingangani Yesus Kristus amin turun amin。传道今天要分享的题目是：相信顺服并不是平行线。相信顺服并不是平行线。我bagaimana pas alin atau bisu ai caai ku mana lenai. Pas alin atau bisu caai ku mana lenai。在神，凡事都能将一切不可能变为可能，就如同天使告诉玛利亚，她必怀孕生子。玛利亚的心是恐惧与害怕，但也因着玛利亚的顺服跟相信，因此神把这不可能变为最有福分的确据。你告诉你了，Mafilo ko kawas mo masama anay at lemah sa ay kafilo mana mga ayay itu masama ano para no toyo ti Maria tu saki ti pui mi masukot nika matalaw ti Maria nika mifilo ti Maria pasolik itini mana tasama anay sa pagkandaban tu pi arawan。当我们把故事的情节回到上文，我们可以看见撒迦利亚因为不相信自己老蚌还能生珠的关系，因此神不再让他开口，直到应许成就。更将儿子的名字命名为约翰，他的嘴巴立时就可以发出声音来颂赞神的恩典。那我们也看见相信后的撒迦利亚，不但经历了新的生命，更领受不一样的祝福。Nenengan itabu kafakanan arato sa ay pasolin si Sakaria tu caciau la lufa saka maapa ay tunakaw saka mapa-apa tuna kawas sa ay kang naay caciau tanasa i kala haji no hinama panaan satu wawaji pangangan satu wawaji Yohani iti satu tangsur ngaay tu caciau pahaman tu silain no kawas pasolinay Sakaria maawas tuning rapu sapakluhai sapakalemah urip。然而，相信却不是每位基督徒都能够笃信相信所带来的祝福。有时候相信也会带我们走入穷途末路的宰相里面。怎么说？当圣灵造访时，看见、听见撒迦利亚口被打开的人，却惧怕了起来。彼得讲到3000人悔改，相信生命因此而改变的人，看见的人也惧怕了起来。你告诉人，我那不说的难，在爱kada campur lemah no Kristian to na ikuray sa pagkadamas unika pasolin. Uni apasolin itangil iraho ami litim mi ditemuah ko kacuma-cuma nulalan nau hansau yomi palapang ko facara animo ipakaaraw ko arumanay atamlaw to kafahan nunguyos ni Sakaria amatalaw ko tamlaw yung patanak ci pitiru tulu patak ko pasolinay atamlaw to kawas masapakloh ko urip di mataraw ko arumanay atamlaw itiya。亲爱的弟兄姐妹，我们是不是也很害怕改变现状呢？其实人并非是害怕圣灵的造访，而是害怕自己的习惯被他人改变，又或者是说必须被改变。
而那样的改变，会让我们自己觉得会失去很多看似好的事情。Salika kamapulong, matanaw kita ang mapalit hao sa ay kuni katalawan no tamlaw a ira ko fansara ningu uni katalawan ita uya ni kapalit no pinaan no tamlaw o hati ni ay a ni kapalit lahat Masihtai kula maarawai no mata fanzan， 例如很多人会觉得信耶稣，礼拜天不能出去玩，信耶稣不能抽烟喝酒，信耶稣不能做什么等等很多的事情。但是信耶稣这些事是真的不能做吗？圣经有明确这么说吗？其实圣经并没有说不能什么，不能什么。圣经只说凡事不都有益处。亲爱的弟兄姐妹，换句话来说，我们所做的事情要自己能够衡量，要能够自己去承担这后果，而其他的都是人自己所加添的。就如同天使造访玛利亚还有撒加利亚的时候，他们并不是一个甘心乐意的心来迎接天使，而只是恐惧害怕。难怪天使说不要怕。所以信耶稣之后的人，加上长长的宗教规条，并非是神所乐意的事。难怪有人相信耶稣带给自己满足的喜乐，但也有人却因为相信耶稣而穷途末路。Dinaku arawan naik atap lau anu pasuk elinci yes awak itu ku sama tu pilih-pilih payan seayat tu ku ngayai ami tamaku atau mi liapah pasulin haji yes seayat tu ka ngayai ku kamu lemak atau ahli hayai lemak nikau dia pasuk elinci yes seayat tu ka ngayai Bilemang tu hati ni ai hau, hati ni ai ku suar nu sesio hau, dan dengan seai ke hati ni ai ku suar nu sesio, seai ke ngai ni maan suar nu sesio, seai ke mamin malah sakaci apot ku lemak, usuar tu nini haratengan ku lemak nu tiran nauhan, ekur tata murungan nutiran uruma aswar upatungalan tunu tanglaw mati ya pidauh nu tuyuh ji Maria cakai Maria cahai kangalai ami talang tuna tina cukai uji tarawai saka hatine ai ku suarni cuyo aga katalo saka yupas oleh tu ciyesan ikur ilahu katlawai ringkat nu kiuha za ai pas oleh ciyesan atam law nika ikur nu pas oleh ciyesan i bakali temo pasles。因此，付出的人不一定有爱，有爱的人一定付出。当我们看见路加福音记载，当天使找到玛利亚的时候，向她说明她要怀孕的事。虽然一开始玛利亚的心是恐惧害怕，但玛利亚因为爱主的缘故，她愿意顺服。她对天使说：“我是主的使女。”情愿照你的话成就在我的身。而撒加利亚虽然也是出于爱，但这个爱的建立却是出于他的身份是祭司的关系，因此他必须遵守诫命跟律例，才配得上神的爱。亲爱的弟兄姐妹，我们是因为爱而付出，还是为了爱，还是付出是为了爱呢？因为爱而付出是什么？
因爱而付出，就像耶稣要进入40天的考验前，天父就先告诉他是神所喜悦的儿子，而非是耶稣成功完成了考验以后才对耶稣说的。相反的，付出是为了爱，就好比一个男孩想追一个女孩，而这男孩想尽办法花钱花时间去陪伴那女孩，只是为了希望那女孩能够给男孩自己同样的回报。那这样的男孩所认为的爱还是爱吗？这比较像是利益交换的爱吧。若女孩没有给男孩同样的回报呢，那男孩不就伤心欲绝了呢？Salika kapapolo, pakai ni ora itaku sapa santa, Roma unika ora tiswanan ta mi lemak, umaan ko pakai ni ai ni ora ta mi lemak, pakai ni i ora ta mi lemak sanai mati ya ai u bisu ayam niesto sepat aporo no rumian. Paswalan kawas tu ukakaburahan awawanu maku sanai. Caai ku mana ci ai tu ni yes tu na patles ta semua tu ni suar ci yesan. Maflihai kuna suar lemakan tak apa kaburah. Anu hati ni ai lemak caai ka tatulung.因此，当我们看见撒迦利亚，我们可以看见的是他生命当中缠裹着许许多多传统的包袱。因此，我们可以看见宗教人士永远都是在空谈着理论当中的爱，而唯有蒙恩的罪人才能够真正的去经历爱，真正的才能够去说爱。当我们看见，即便神给他那么多看似不可能的应许的时候，我们可以看见撒迦利亚的回答是：我凭什么可以知道这件事情？似乎我们也在寻找这样的根据跟凭据，好合乎人的理解，去接受这样的事情与事实。但往往这样的信心是出于人，而非出于神所赐的信心。爱是不求回报，天父的爱也是如此。因此，他赐下耶稣基督，他的爱子来成为我们的救赎。亲爱的弟兄姐妹，我们的信仰是不是已经沦为形式上的敬拜了呢？如同撒迦利亚固执的心，偏硬要变成哑巴才肯相信这是神所赐的爱。难道当神说要来祝福你的时候，你却说不，我还没有读经1000遍，不，我还没有戒酒，不，我还没有与人和好，是不是非得到我们能够做到这些事情，然后再邀请说神啊，你来祝福我呢？亲爱的弟兄姐妹，先支取神的爱吧。如果我们没有支取神的爱，我们怎么有能力去改变呢？先相信神赐下圣灵的大能，而我们要因着圣灵的大能来被神改变。要马儿会跑，怎么不给马儿吃草？我们想要的改变，怎能不先得到那改变的力量呢？萨利嘎嘎奥。Layaan uku sapa nama no kawas anu awai ku urah no kawas sama anan a itzer a mapalit kita sau pas elen ku paveli no kawas tu tatlama anay afan sada adingu pagani ipi tumas no fan sada adingu amapalit no kawas。而玛利亚的柔和谦卑，也是说明了自己的身份而软弱，是愿意照着主而行的人。
遣我世上，今被寻回。我很喜欢老一辈信仰者的生命，甚至我从他们当中看见某位长辈，看见他们身上的经历，乃是因着圣灵，他的生命不再是他自己，当他的生命更能够活出，让身旁的人得到那一份满满的爱与祝福，叫人看见的是他的生命，而不是他所拥有的一切，而是那一颗愿意为主而活而牺牲的生命样式。Matumasay Masumatay Maria Mafanatu Taklanza Ami Sapa Apener Midlulu Tuna Tapang Atlema Iayaw Umi Sidayay Kaku Anini Matama Aitu Maulah Tuna Tatu Asan Kutla Itay Singku Rumah Pagani magbasay numita ama araw ko tanatakay ko singko. Pagani mi awasan nangra ama araw I wayway nangra. Pagani ifan sa adingo sa ay tuku jingra zizay. Pagani I taliukay atanglaw. Pakaraya to ora ato sa panamatlay. Cai kuya paputalay wayway nina umaaraw I urip nina amahapinang ulama. Ira kuya mi nguluay mi ulahay amauripay ulama ni kawas.因此，当我们再次的往下看，为什么神要坚持撒加利亚要取名他的儿子为约翰的时候，我们在研究这个主题、这个名字的时候，我们才发现到，原来神所赐这个约翰的名字是耶和华是恩慈的给予者。当我们发现约翰这个名字的时候，我们看见的是上帝的慈悲跟怜悯。因此，当我们看路加福音在这里详细这个名字的主题的时候，其实也是在告诉每一位读者，要知道慈悲是上帝愿意，慈悲是上帝正在找寻愿意悔改的人，回到他的拥抱里面。就如同迷失的羊被寻回那样式的呵护，更像那位慈悲的父亲等待那位浪荡耗尽一切且潦倒的儿子回来一样，是那么样的温馨，是那么样的热情感。Mikingkyung tungangan ni Yohani mahapinangku pangangan no kawas tu tatulungay nila. Pagani I atlay ay ato sini atla mapahapinangay tini luka mikinimay ku kawas tu pasasyuray ku falojo mi ura tu kawas tanglaw. Tani I kakayaw ningra mati ya uya maluray mati ya uya muraraway sili afufu mapanukay mati ya uya mi laliway awawa pakaala tu silain no mama melezat tu ya away tuku mamaan minukay awawa hati ra ku katliku paham-ham。因此，当我们看见天使要求撒加利亚取名为约翰的时候，也正在表明上帝的慈悲，也是正在告诉我们，
用约翰这个名是要宣扬上帝国的信息，也是经文上对我们说：你们要离弃罪恶，接受洗礼，上帝就赦免你们的罪。Yohanes sanay mapahapinan ku silain no kawas pakani I kasasyo no palujo no Israel a pinatatan ku pahapinang umatinitay iluka a Yohani uji tulungay ama patenak tuno I kakarayanay a rato saan uswar liasan ku raraw namu wilayah api inul o hahapur no kawas ku raraw namu。亲爱的弟兄姐妹，当我们面对疫情的灾难，我们是不是常常埋怨、常常责备呢？为什么上帝总是不听我们祷告？而这样的疫情却每况愈下。亲爱的弟兄姐妹，当我们经历了这一场的疫情，我们是不是可以想一下，在我们的生活当中，在我们的信仰观里面，我们是不是真的是诚心来敬拜他，来寻求他的旨意呢？其实我们都像惧怕的百姓，我们面对世界的瞬息万变，我们没有办法接受，我们是带着逃避，不愿去面对这样的一个事实。Miso ayaw to na desak sanay alipong ila po juli ita to kawas. Nawiro sa ay katengir po turun. Sa ligagama pulong, miso ayaw to na alipong haratangan ita mi suso po orit numita. Ami taong ijingraan sa nenenganhan apulungay to kita matalaw miso ayaw po kasasiluma mo lema samaanan numita miso ayaw dengan sapi laliwan zizay。亲爱的弟兄姐妹，若我们回头看，去数算我们过去的日子，其实我们不难发现，我们生活的一切都有神的祝福与怜悯。即便这个世界是瞬息万变，但神的爱也常常的怜悯我们，浇灌我们，甚至陪伴我们的身边。不要让世界的诡局影响我们与神之间的关系，而是让爱成为我们相信、顺服、跟随他的第一步。Saligagama polo, ano pasok ikuran kita ami neneng sa usian ko patlifay arumiat mahapinang numita una urit numita satu o ama panemer nukawas atau atlay ay nila kita. Ano masama anakku kapalit nu nahekal ilahi amana diriku sidain nu kawas patihi itita anak pakai nini katarawan ahkar mateng kita nikah unini ulah malah rudlo kita apa seberit。亲爱的弟兄姐妹，面对圣灵降临节，我们是不是仍然带着一个胆怯、害怕的心呢？是不是我们仍然用自己的方式来认识神呢？还是大胆的相信、顺服这蒙恩的祝福呢？愿主赐福他的话语去爱邻舍的人。Miso ayaw ko kapulan no alingo anumian sa ay ko katanaw ita bagay ni no direng ni kapana tu kawas sa iteren akan tetap ko bidodo to mapademer au nanay
mapalemet umi tengilai tu suan kawas ami ora tu viau angdao。这个时候我们有3个公祷，我们一起在这样子的一个疫情严峻的时刻底下，我们一起来祷告。我们求神来帮助我们，先转化我们自己的心，让我们今天所听见他的话语成为我们生命的祝福。我们一起开口同声来祷告，为你今天所听见的来祷告。爱我们的主，我们向你献上感谢，谢谢你透过撒加利亚跟玛利亚的作为，让我们看见，即便相信与不相信的中间，主啊，你的信实仍然充满在我们的里面。也求你来帮助我们，也求你来转化我们，赐给我们一颗坦然无惧的心，来去面对这个世界所带来的挑战。因为你已经将那平安的意念放在我们的心中，也叫我们能够活出你良善纯全的丰盛。谢谢主耶稣，为着我们再次的第2个祷告，为着教会的肢体与关系，来活出一个彼此相爱的生命。成为一个愿意为人服侍、更爱主的生命。我们一起开口同声来祷告。爱我们的主，我们谢谢你。我们愿意说，主啊，我在这里，求你使用我，让我能够成为这块土地，我的家庭、我的职场、我的生活圈、我的朋友圈。主啊，我都是能够更爱他们，就如同我爱你一样。是的，主。我们相信，当你呼召我们成为基督徒，我们最大的使命就是尽心尽力、尽心尽意爱主你的上帝，更重要的是爱人如己。只谢谢你，虽然我们有软弱，虽然我们会害怕，甚至是我们不敢去面对我们自己生活那安逸的环境、那安逸的选择。主啊，求你的灵再次的向我们来吹气，帮助我们走出自己的舒适圈，走向你所爱的百姓，给予他们你鼓励的爱，给予他们所拥有的祝福。谢谢主耶稣，我们赞美你。谢谢主耶稣。而第3个祷告，我们要为着灵命来祷告，即便不能聚会，也不愿意放弃每一天与神亲近交托的时间。我们一起同真。为灵命来祷告，爱我们的主耶稣，我们向你献上感谢。是的，主，你知道我们离了你，我们真的什么都不能做。但主啊，求你的话语再次的更新我们，心思一天的来跟随你。求你的灵来坚固我们，求你的灵，求你的话语成为我们生命的光，成为我们脚前的灯，路上的光，使我们行走在那黑暗之地，我们能够大声说：主啊，你与我同在。让我们能够带着你所赐的平安去面对生活当中的挑战，去面对这疫情所带来的严峻、所带来的限制时，我们的生命是得着自由。是的，主，即便在这不能聚会的场合里面，主，我们的心没有一天离开你，主，我们的心仍然与你是那么样的紧密，那么样的紧扣，因为你的爱充满在我们中间。是的，主，我们向你献上感谢赞美。亲爱的父上帝，你与爱怜悯守护你所爱的子民，即便世界瞬息万变，疫情的纷扰，你仍然是宝座上的神，使世人得以在你依据下得到保护的神。一个可能也让我们阿考瓦斯，把该你乌拉。Satama isu tu kablahan nisu piunaulan isu. Alu masa maanai punahka bidadari laku lipung ikarayan amaro akawas niang isu. Osaka cikurin no tanang tangsan lauku sadama isu.
主啊，面对圣灵的造访，我们有许许多多的错误跟理解。当世人拿着鸡毛当令箭来伤人的时候，求你赐给我们为人祷告的心，而不是那个想要去争辩的心，而是让人看见付出的背后是有你的爱，成为我们生命的记号。妈妈哦，奶奶，bagay sa namanupan sa daaning muko ni kafanan niya. Yumikari ang putang tlaw, nanay, papalian kami tumiturunay, tu thang tlaw apalutsa. Sa ay pinitsu tu naman, bagay katayan niyang tu olah isu ama araw nu thang tlaw uwazay isu. 谢谢你，主耶稣，因为圣灵再次的向我们吹气，好叫我们能够真正的明白圣灵所结的果子，最终是要领人走入和睦与爱的奇迹里面，叫我们与你和好，与神的百姓和好。主啊，在这个圣灵降临节期中，我们恳求你再次的向我们吹气，使我们的生命是被更新的，是良善的，是温柔的，是爱人如己的新生命样式。我们panama nufan cara aningu kami ami harateng cihaji tu haji nufan cara aningu umi kiting tu tamlau amasashi ngai atau masashi mulahai pakani tamianan amasa singai atau funeran nukawas wamau tuna putlen nufan cara aningu anumiat Yufen kami, ta masak Allah ko urin niya, lamsay Muhammad miulah tu, fiyaw matiya ubi ulah tu masak Allah hai urin. Kan siapa kani ingangan Yesus Kristus amin turun, amin. 好，这个时候我们来奉献，我们唱阿美圣诗242首第1节。是的，天父上帝，我们向你献上感谢。即便在这个疫情严峻的时刻，我们仍然有一个奉献的心志，为着你，为着你的教会，为着你的肢体来献上我们手中的金钱。我们同心合一的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好，我们要来唱颂龙333。
灵安慰人心的盼望，创造主的大能，赐给每一位他所爱的百姓一颗坦然无惧的心来面对世界，胜过一切忧患与难处。祷告，奉耶稣基督的名，阿门。亲爱的弟兄姐妹平安，我们今日的主日礼拜到这里。对了，亲爱的弟兄姐妹，教会仍然有那个申报所得税的那个奉献证明哦。那如果你有需要，就来到教会找传道人哦。那面对接下来的疫情，会有多久我们不知道，但我们要更多的祷告。那接下来的礼拜，我们也邀请长老跟执事也能够来一同来参与。我们现在是用即时录影的方式来存档，然后把它放在网络上与大家一起分享。那接下来我们就看剩下的几周，我们看如何去做。好，愿上帝祝福大家平安。